газ вакалары акта тариф этмеге азырмыз. Студияда мен Сутумин Стакаева чалышам. Хайырлы акшамлар. Бурчоқрақ қасабасында парк құрмаға планлаштыралар. Қырымның яш парламентарийлері бүгінгі яшлар насыл ғаялерінен яшайлар. Кечміштен акислер ве ақиқи Қырым татар ренкілері. Ахмеджетте Қырым қызы адлы конкурс кечті. Ахмеджетнің лицей мектебінде рақамлар дәрсі кечірілді. Бурчоқрақ қасабасында истират бақчасы, яғни парк пейда олажақ. Лейха енді азыр. Бұ ақта бүгін Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек хабер етті. Барды бұ территорияны толусынен абыданлаштырмаға ниет етейлер. Возродить вот эту традицию кошара, чтобы вот совместно со всеми жителями Фонтана осуществить вот высадку деревьев, благоустройство территории. И, конечно же, это знаковое событие для Фонтан. Уверен, что вот все жители примут участие, и закладка капсулы и начало открытия сквера либо парка в массиве Фонтаны, конечно же, будет таким хорошим и добрым действием, хорошим и добрым поступком. Парк, сквер для отдыха не только вот ближайших вот наших, это для всех наших крымских татар города, к которым люди могли прийти, там спокойно провести время, там фонтан, там стелла будет, скамейки, отдых. Айны бұ қасабада фельдшер эбанай ноқтасы үшін айырылған ескі бинаны есе медени меркезге чевірежеклер. Бұ ерде китапхане вечешіт түгереклер олажақ. Ерлі сәкенлер бош вақытларыны файдалы кечірежеклер ве байрамларыны қайдетежеклер. Сейчас основная задача данный объект поставить на баланс муниципалитета, в частности город Симферополя, и определить необходимое финансирование для того, чтобы завершить строительство на данном объекте и уже использовать его в качестве культурно-массового объекта или там объект под социально-культурное назначение. Реабилитация олғанлар сырасындан четел гражданлары миграцион жедвеліне турмалары için сынырдан кечмеселер де ола. Бөлек гражданларға миграцион қайттан кечмек үшін яшаған ерлерінде Қырым Жұмхуриетінде çalışқан МВД-нің миграция идаресіне мұражат етмек керек. Қабыл етілген қарар бұл гражданларға Русия Федерациясында икемет рұқсатнамесін алмаға қолайлаштырacak. Сегодняшний день однозначно не требует заезда и выезда из республики, в том числе из Российской Федерации. То есть это уже главные наши вопросы, которые были совместно с органами МВД проработаны. И, конечно же, если вдруг какая-то возникает проблема у граждан, или же необходимо нужна будет консультация, то, конечно же, они всегда могут обратиться в рабочее время ежедневно в отделы по межнациональным отношениям администрации городов и районов, где они проживают, для скорейшего взаимодействия по проблемным вопросам как с нами, так же с территориальными органами МВД. Қырым үшін тарихи бір күн келе ята. Ярмадамыздың Русиянен бірлешмесіне 5 ел тола. Бұл вақыт үшін белі бір нәтижелер чекіле біле. Оларның сырасында тек инфраструктураның илерлемесіне дегілді ичтимаи мұйым санын ве жемиетінің инкишафыны да қайдетмек мүмкін. Жұмхуриет акимиеті тарафындан Қырым генчлерінің фаал инкишафы үшін түрлі шартлар яратыла. Мұхбирымыздың левхасында тавсилатлыжа малюмат. Наталья Тишкина Қырым федераль университетіндегі фальсифе факультетінің екінші курс талебесі. О политолог олажақ. Оның аяты пек фаал. О ялдыма бойынша спорт устасы намзеті ве айны заманда айкидо спортында қара кушақ сайбы. Спортчы жемейші ве пек дүлбер қыз. Сегодня перед Крымом стоят определенные проблемы и серьезные задачи, на которые молодежь должна обратить свое внимание. Мы должны помочь республике в решении экономических проблем. Бұл қыз күнің бірінші ярысында тәсіл ала, екінші ярысында есе сияси әрбап. О Қырым Жұмхуриетінде чалыршқан генчлер парламентінің экономика комитетінде рейс муавины вазифесіне эдайты. Күндевамында о yüzлерінен чаң қақувлар, көрішмелер ве мұнашақлар кечере. Оның 24 сааты ишнен толы. Все записано, все зафиксировано. Базын комитетіндегі топлашуларыны о бұйық тенефюслерде беле кечірмеге мечбур. Очень сложно совмещать, но меня что очень радует, наши преподаватели всегда идут навстречу студентам и могут отпросить с пары, отпустить. И это очень способствует, конечно, нашей успеваемости, также и комитета. Это очень помогает. Генчлер парламентын иш гаялері ве музакере шекленінде қалмай. Мындайаршы жеделікнен япыла. Бұтын проблем ве теклифлеріні топлаған соң генч парламентарийлер канул ейхларына азыр
азырлайлар. Соң музыкерия мейданчығыны чақалар рей берелер. Тек ондан соң канун лейхасы бақып чығылмасы үшін Крым Жумхуриетінің Девлет Шурасының yolыныла. Есть сегодня ребята, они этим занимаются, чтобы, донести какое-то конструктивное мышление. Почему призываем сегодня всю молодежь, обращаясь к молодежи Крыма? Это прежде всего, что высказывание и позиция должна быть четко аргументирована. Мы должны, наверное, сделать так, чтобы каждый молодой человек задался вопросом, кем он будет и что ему для этого необходимо сделать. Gençler parlamenti bu Kırımның kanun yazған органның bir проекциясыдыр. Мында айны қайдалер іштіле. Яшылар сырасына кермек үшін 18 яштан 30 яшына қадар олған gençler уч басамақтан ибарет конкурсны кештілер. Ярыш пек жидді кечіреледі. Чоқу иштиракчылар бірінші басамақларından кетірелер. Тек en yaşылары қалды. Олар Kırımның кележігіні денештірмеге істеген ве күчу еткен инсанлардыр. Асан Беблаев, Владислав Кравцов, Рамазан Аливапов, Милет телеканалы. Мектеп дәрсіклерінің экспертизасыны жедделештірежеклер. Буақта Маариф везірі Ольга Васильева хабер етті. Экспертиза Русия Илимдер Академиясының біраберлікте кечірілежек. Енді бір тахрижде ось іші үшін месул олажақ. Ран Академиясының вице-президенті Алексей Хохлов белгілегеніне көре, олардың идаресі дәрсіклер экспертизасындан іштирак етмеге азыр. Бұ ішінің кечірілмесіні жедді шекілде дініштірмек керек. Парлақ жанлы ве шаматалы қол тұтывлар. Крым қызы адлы конкурс озының бірінші кере кечірілгеніне бақмадан тек Ахмеджет мектеплеріндегі талебелеріні дегілді, біздің телевизион тақымымыздың да диққатыны желп етті. Ахмеджеттің 44-ші мектебінде әр афта бір дәріске бағышланған мерасым кечіріле. Оның тәшебісшілері оджалар олалар. Крым татар тілі ве әдебиаты афтасында есе Крым қызы адлы ярышы ән esas мерасым олды. Екі афтаның девамында азырлаған қызларымыз пек тырыштылар, чоқ азырландылар ве мен бірлесем ки пек яқшы өзлеріні нумайыш етірділер ве көстерділер. Esas істегіміз, себебіміз bu bizim urf adetlerimizni, tilimizni, medeniyetimizni herkesga, bizim mektebimizden başlap, herkesga yaymağa, herkes bilsin, herkes sevsin, herkes şu medeniyetimizni bilip, elbette ne yapacak? Maksimum tırışacak bizim adetlerimizni unutmamağa. Крым қызы ярышы туған халқының ананелеріні, медениетін огренмесіне ве әрбір қызда ветамперверлік дүйгісін ашқанмасына йолғанылғандыр. Конкурсын этапларында ярышчылар белі Крым татар қадынларыны Сабрия Реджепова, Алиме Абдынанова, арзы қыз образларын тағзым еттілер. Ве ашчылы санатты ақында да ұнытмадылар. Esas вазифе шахсиетлікні жоймайып Крым татар қызының рух теренлігіні көстермек олды. Bizim Крым татар қызлары пек мераметлі олмақ кереклер, ана тілімізні бөлмек кереклер. İştirakçılar bu vazifege ciddilikten yanaştılar. Seyirciler ise aktif surette kol tuttular. Jüriler azaları da her bir iştirakçını ismifesinden takdirlediler. Я, если честно, потрясена. Я не ожидала от наших замечательных учениц столь яркого, столь позитивного, столь красочного конкурса. Самым главным призом у нас выступила поездка в Санкт-Петербург. Мы планируем, что они поедут, победители конкурса, вместе с представителями с классов, которые им помогали, и в течение недели пробудут в Санкт-Петербурге. Teşkilatçılar yarışını her sene geçirmege vade ettiler. Başka Krım tatar mektepleri de bu yarışka koşulurlar ve Krım kızı regional miqyasını elde eter degen umutteler. Dilara Şevketova, Ruslan Minaev, Ervin Emиралиев, Millet için. Авропалы Украина Евровидениясыз қалды. Бұл ел Украина Милли Жемаат телерадио компаниясы өз мемлекетіні бұл белі ярышта тақдим етмейжегі ақта білдірді. Хатырлатамыз, Киевде кечірілген сечімлерде ғалип шыққан Маруф адлы ерже, ona берілген сияси талапларыны еріне кетірмеге ред етті. Оның артындан бұл конкурс іштирак еткен эпосы ярышчылар да чықыштай бұлынмайжақларыны білдірділер.
Doğrudan doğru saçıf usulunu tolusının seyitlер Sağ Ақмечет Вечки районларында kullanıp başlağandırlar. Bu haqta Qoy Hocalığı Vezirliginde keçirilgen toplaşuf keçişatında haber etildi. Ondan da başka çiftçiler Qoy Hocalığında mahsus kullanılgan teknika hakkında sübet geçirdiler ve Kırımda no-till teknologiyası kullanılığı tecrübesinin paylaştılar. Cumhuriyetimizde suvnen temin etiluf probleması bereketini kesken sebeplerinden biridir. Mütehassıslarının kayıt etkenlerine göre no-till usulü bizim regionlarımızda ilerlegen Qoy Hocalığına pek gelişi. Baar'da Kezlev Sport Sarayı'nın binası yanılanıp başlayacak. Bu vakit içinde sport seksiyalarında ve tögereklerindeki dersler başka odalarda geçecek. Bundan da gayrı Kezlev'de yanı sağlamlaştırу beden terbiye kompleksi kurulu başladı. İşlerini 2020 senesi yüklenmeye planlaştıralar. Buna 600 milyon ruble masraf edilecek. Gasprinski adına medya merkezinde Igor Akchinazinin Kırımçaki adlı kitabının taqdimnamesi ötkerildi. Bu kitapta Kırımçaklar kim olğanı, onların tarihi ve medeniyeti hakkında yazılgandır. Bugünkü günde Kırım'nın az sayılı halkları nasıl problemalarla rast kelgenleri ve onların çizilif yolları haqta bizim muhbirimiz Sevilla Memetova tarif edecek. Неzetli bek kokulu kahve bir tedbirinin güzel bir başlangıçıdır. Kırımçaklarının musafirlerini kahvenin karşılamaları bugünkü günde de aktualdir. Bu tedbirinin esas maksadı Igor Akchinazinin Kırımçaki kitabının taqdimidir. Bu kitap endi bir kaç kereler bastırılgan edi. Bugünkü günde şu kitapta Kırımçaklarının tarihi ve medeniyeti aksolungan ekeni menbadır. В этой книге можно найти исчерпывающие ответы на многие вопросы, которыми сегодня, скажем, это как тайна вокруг крымчаков, откуда появились, как. За годы деятельности медиацентра это 100-я книга. Bugünkü günde Kırımçak halkı yok olma sınırında tura. Onun için böyle kitaplar onların tarihini saklap kalmağa pek yardım etti. Это история крымчакского народа глазами самих крымчаков. Вот в этом, наверное, есть особенность этой книги. И, конечно же, каждый раз, когда мы говорим о крымчаках и караимах, должны помнить, что сегодня они нуждаются в поддержке всех крымчан. Презентацияда kitap müellifinin oğlu Максим Волков bulundu. O, bu kitap yazılganda nasıl kıyınlıklarla rast gelmek gerek olğanı haqta tarif etti. Malumat ve menbalar pek az olğanını kaydetti. Müellif bir yazgan delilini dane topladı. Amma neticenen memnun kaldı. Эта цель вообще стояла на протяжении очень многого времени, на протяжении века. Собиралось очень много материалов, но ни у кого времени не было их просто систематизировать. По прошествии времени, после, скажем так, создания культурно-просветительского общества, такая возможность получилась, и Игорь Вениаминович как раз занялся этим трудом. Он систематизировал довольно огромное количество источников, он участвовал в археологических экспедициях, чтобы тоже собрать такой пласт. Bu kitap hem tarihçilerge, hem şarkşınaslарға, hem de adi okuyucuğa meraklı olacak. Fetislam Kishveyev, Sevilla Memetova, Magomed Nestorov, millet için. 1000 asırlık юбилей Yarımada'da Kırım arxivlerinin 100 yıllığına faal surette hazırlıklar keti. Bu mühim vakıyaga 100 unikal vesikalar taqdim edilecek. Simferopol Ava limanında ise Mart'ın 5'inde Kırım Baharı'nın 5 yıllığına bağışlangan sergi açılacak. Anda Yarımada'nın tarihi turistik malumatları ve medeniyetlerinin top çiçeği gösterilecek. Arxiv müesseselerinde da maddi tekniki bazaları yanılana ve vesikalarını saklav şartları eğileştirildi. Bu maksatlarga yarım миллиард рублей ayrıldı. 170 миллионов, извините, на проведение капитального ремонта, проведение капитального ремонта нашего основного здания исторического архива на Кичтемецкой. Это рассчитано, значит, капремонт рассчитан на 2 года, вот на год прошедший, на будущий год. Мы с вами все вместе сможем увидеть современное здание, достойное здание для хранения документов одного из лучших архивов нашей страны. Это Suni akıl ve maşina donatmaları bu mevzu boyunca dersler memleketinin hepsi mekteplerinde alıp barıla. Kırım'da istisna değil, tafsilatlıca bizim Nevbet'te kelefhamızda. Мы познакомимся с технологиями машинного обучения и перспективах развития этой отрасли в информационной сфере.
Ахмезжетнын 3 санлы лицей мектебинде информатика сыныфы 10 сынып талебелери үчүн көстережи ракам дерси кечириле. Юкары сыныфларга суний акыл ве заманауи машина донатмалары акында тариф этели. Нам много рассказали нового о машинном обучении, о нейронных сетях, как они работают, что они делают, как машины, в принципе, обучаются, что для этого нужно. И, в принципе, как это работает, вот где применяется. Уроки цифры РФ адлы сайтында талебелер махсус тренажерларнен куландылар. Да, doğrusu график стимуляторнен. Анда талебе машина донатма моделинен эсас иш басамакларыны көре. На первом этапе, первой задачи, ребята выбирают количество нейронов. Bu sınıftaki hepsi talebelер келечекте айтишник olacaklar. Onlar için bu idman edici программа Ali Okuf yurtuna kirmek için yaxşı hazırlanmaktır. Думаю поступать после 11 класса на IT-специальность. Еще не выбрала направление конкретно по этой профессии, но уже решила. Гиперпараметр нейрон ağının sazlaması, modelinin eğleştirilmesi, modellerinin neticelerini değiştirilmesi bu ibalerini adi insan anlamaz. Ama 21. asırının balları onlarını bileler. Onlar için IT технологиялары alışıklı. Обычный учитель, воспитатель, врач, обычный оператор на почте, все должны владеть информационными технологиями. Поэтому даже бабушки сегодня и то с собой носят мобильный телефон и уже как-то пытаются владеть информационными технологиями. İnformatika boyunca özgün dersler fevral 25'inden Mart 1'inece bütün Rusya boyunca geçirilir. Böyle dersler IT teknoloji asasında olğan zanaatlarını popüler olması için doğrultulğan. Enver Ablezis, Magomed Nesturov, Millet için. Кефе көчүжі мобиль комплексны elde etті. O флюорография ве маммография кечірмек үшін рақами аппаратлардан тәртіп етілген. Бұл ақта Кефе шәһәр тибби мерkezінде баш әкімнің муавины Елена Гайдамак хабар етті. Мобиль комплекс эксери вақытта шәһәр поликлиникасы өгіндекі мейданда ерлешечек. Ратлық күнлерінің махсус айырылған саатлерінде ве жұма ертесі күнлері шәһәрнің сағлық сақлав реберлері бұл комплексны мескен ерлерге ве муйселерге көчірежеклер. Кеченлері екі айдавжы 30.000 рублейлік жөреме тайынленді. Оларының айдавжы весиқалары чекіп алынды. Ахмеджит районының Буюк Онлар қасабасында Девлет автоинспекциясының хадимлері Самара шәрінден келген бір сархош айдавжыны тұттылар. Бөле бір автобус айдавжысы Кезлев шәріне де весиқалар тешкірілген вақытта тұтылды. Бұл адам тибби тешкірівден кечмегер едетті. Предприятие-перевозчик в кратчайшие сроки выделило автобус для пересадки и дальнейшего движения пассажиров. В отношении данного водителя был составлен административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Материал был направлен в суд, и теперь водителю грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком до 2 лет. Февральның 21-27 күнлері нетрезвый водитель деп атланған тедбір кечірілді. Бұл мерасим девамында умумен 169 айдавжы қолға тұшты. Олардан 9-ы сархош алда текрар тұтылды. Бұна есе жинайы месулиетлік тайынлене. Қар яғмасының ақыбетлері Ялта-Кокос дақ yolunda араба кенарға шығып кетті, терекке ұрылды. Бұл ақта февкуляды вазиетлер везірлігі хабар етті. Құртарыжылар нақлиет қазасыны қайдеттілер ве арабаны yolға чекіп чықардылар. Зарар көргенлер жоқ. Шымдықы ава бар кележегіне ошамай МЧС идаресінде кележек 24 саат ішінде фортуна ве күшлі яғмур олажаға аққында күн евелден хабар етелер. Қырымда çalışқан гидромеркезінің білдіргенлеріне көре ава мартның 2-ші ярысында қызажақ. Біз сізлеріні күн Қырымның ең актуаль хаберлерінен таныш етеміз. Егер сізні бір меселері атсызласа, яда ичтимай жеттен мұйым решменіз олса, біздің қызметімізге хабер етіңіз. Телефон номерамызны ве электрон адресімізні экранларыңызда көресіңіз. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Милет телеканалындан айырылмаңыз. Хайырлы ақшамлар.